Karbi Prime Town Birta long pen kado kavya phanta me cardom na pazurik long cardo. Tang tipini Karbi Prime Town Birta arjuik tha. Cheti ni phai trokarni ar a punsir inglong posine production pen pangbar bepu alonzir kimi MP Morsing tiso la pen Karbiang long DC sangpi nirola phangchupia tmaredeng pen kangpupo. Kedam tang penang anarni pen ar a punsir inglong posine production pen asanason jumesana lunzir Rara Phan Jupon Bom. Lasong si pinilet hota pangbar be inspired from a true story po alonzir kimi MP Amorsing tiso lapan Karbiang long DC nirola phangchupia tamarideng pen impupon. Bangso alonzir kilun lake singer trainer rongphar lapen akangsa inhipi lyrics and tune trainer rongphar music Probin rongphar guitar Mongol Crow keyboard Arun Be Fluid Probin Rongphar, Cinematography SK Kramsa, Editing Bikram Terang, Special Thanks Amorsing Tiso MP, Nirola Phangchupi District Commissioner Karbiang Long, Labang Swalunzir Kimi Kang Puponalong Singhason KCS Zone President Secretary, Karbila Medamai Singhason Aru Amingku Lapen, Pinang Ankit Hekiding Atong, Chetong Dumriti. Tangsi kadang kaya phanta adap kimia kardom ti tiritlo kini ke itum ning charong ni dapen ning kang samar ni athema itum ladak kadang kaya itum abong lo trinol rong phar lapen alang di sang ho tum dak ni itum ahem ana homri pensi kaso alun lunji impunai pulo la sokot sia ko pai kini pen Singhason Journal Festival ahin pen cerap ceto akote lapen ni tum President ang Senglok lakan hadak members member freedom an ngaca tomrot an pangka kardom kita cerelo lakan adusi lo elitum district at home pen elitum MP Sri Jud Amorsing Tiso alang lita kapai kini pen elitum along akor cipidu na posta party lo lapen da nilibong trinol mana ahoten ahon elitum bang promotion cekan kan asida so tomo kecikan Ajani pensi pini ke laso alunjir da kekang lo la se ke bang journey ta bong trinol la penda alang long cerap citodun ali sang huato ala kan stame anso se dason dun tomo kita chan pon thengji la pen ke pon thengji la kan stame la pen kithul mi ari soi jang alang nitum pen dimusar arta akorte la pen jir amu mar tum an kan stame anso se kirung pon thengji kan stame Singhason da kali Karbiang long adang ti la pen bahga anta kele dun thengji kan stame ni la pen ni tum hanisi ni super la pen ni hama so ka dang pen chenlo stame dang tum phanta hi tum ni pa ju pen si la so alun tu intipon lo si intipon lo si ni dang theda am pen si ka tu ta bang pen hani ning kan sam ke lo nang pen sine thang phe phe ni ki thang ta chini yabe Karbiang long lapen hojai district aduya hoya long ke doket hakara ratum rengdok reng ni lapen choklem chodam ke mesen ponji aphanpura chiti ni phai phwada porphan narke bapor bothungaji ardang ingti arongadung hotpot mate aduya hoya long e long chong phwa phan long ri krehini sarhabeame lapen rong asaratuma hin pen ke thok ke zir pensi chardom char dipo Bangso ke thok ke zirpon lake pining an ningkaning koi pleng pon tanglo. Halapu long e pho lake reng bong hom rong hang reng un hanse lendok rong hang bikha kangbura lapen ardang ingtia tuma phansi ke thok ke zir lapen chardom char dipon lo. Bon sitame bangso long e long chong pho long ke thir the pa hem lapen boundary wall kabya joksi arniar re pensi chechak pon nang. Lasi bangso ki sungpen nepa joponang jipura longri krohini sarhabia meipu mensing terong la penchun bang himari ingleng anparata ari sangho
longsing tokbi aruningti babu timung lapen longki rong piatum pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rongkhang lapen EM Ritias Inghia Tumaphan Kithir Thep Ahem lapen boundary wall ni piponang cipusi kachuningri pedepo ilitum Karbi Anglong Karbi Akhai labangso alam alun kilang abangphu bangphi mate keklem abangphu bangphi tumhan kardom pajiriglo kardom nilitum aduya hoylong kebang nangkok non bothunga jialong ta alam thekela punlo je imithang along le imithanga phelang ilitum aduya hoya bang cerai kom vek nangji lasi laso cerai kom aja kong abangke ilitum aprang ifusar rengbong hom richo hut pensi bang aduya hoy long le phelang bang nang thikpilo lasi non nilitum abangta long rikreni sar bia mai hin penta ronga sar tum jog yak pen aduya hoy cerai nang kusi aso asai nilitum deng ponlo lapen nilitum Konsel Karbi Anglong Autonomous Council atum phanchuning ri alam the bangela punlo dak buthunga jialong bangta dak laso dimalong bangta nilitum phan mission chingkirong sarnum pena chingki chithan ji ahem lapen ke non la long e long chong adima bang boundary wala bang nang pipi ponangji busi nilitum em sar recharge rites inghi lapen nilitum Karbi Anglong ACM sar phan nilitum hin pen nang chuning ri blo pardon bohom ronga la bangke rongkhang cheng cheng risolo Karbi risolo la pendona phi bangke rengom data phi bang richu bitho bang jinthong atu bang rengunan se amria bangke lindok rongpi la pen pu ilitum anam pharo somme nage phanage tongduna bangke lake bikha kamroa asi bikha kamroa ke puarong sar ju chenglo la pentu api dak non nilitum dagarong sar phangki pi bangke erdang ingti la lang litum bang phobansi pini nilitum ithok tir polo Kedam tang chiti ni phai phwar ni ada por phai kresia por malom bukazan meri hinga sa hema thengnu along ing sam jin pen EJYCP atum pen smart meter apothak dharna kang nipo chiti ni phai phwar ni bukazan EJYCP la pen ong dunga ta ton che tongsi tongse ko pen non malom te thangpluk smart meter mate digital meter akele birnang kele OTT ajok dharna ing nipona ko kepusi jitu pukan pen nang pachini Lapen anparata memoranda malosita me SDO APDCL Bukazan Arding Pazilpo Bukazan pen Bisnu Lecter Report Card News দুৰ্নীতি বিৰোধী যুৱ শক্তি অসম সদৌ টাই হোম ছাত্ৰ সন্থা কাৰ্বিলং জিলা সমিতি আৰু স্থানীয় সংগ্ৰামী ৰাইজৰ জৰিয়তে আজি আমি অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ জৰিয়তে আমি চৰকাৰখনক জনাব বিচাৰিছোঁ যে APDCLৰ জৰিয়তে এই বিজেপি চৰকাৰখনে যি স্মাৰ্ট মিটাৰ নামত যি খাটি খোৱা মানুহৰ যি হাঁচতীয়া ধন লুণ্ঠন কৰিছে এই লুণ্ঠন প্ৰক্ৰিয়া অতি শীঘ্ৰে বন্ধ কৰিব লাগে আৰু অতি শীঘ্ৰে স্মাৰ্ট মিটাৰ যি গ্ৰাহকৰ ঘৰত সংস্থাপিত কৰিছিলে সেই স্মাৰ্ট মিটাৰসমূহ অতি শীঘ্ৰে উঠাই নিবৰ বাবে আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু আমি চৰকাৰখনক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে যি পূৰ্বতে যি ডিজিটেল মিটাৰ আছিলে ডিজিটেল মিটাৰকে আকৌ সংস্থাপিত কৰিব লাগে কাৰণ চৰকাৰখনে আঁচনিৰ নামত যি শোষণ কৰি চাওঁ প্ৰক্ৰিয়া কেনে খাটি খোৱা দৰিদ্ৰৰ মানুহৰ যি হাঁচতীয়া ধন তেওঁলোকে কাঢ়ি নিব বিচাৰিছে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগতে অসমৰ শক্তিমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেইকাৰণে পুনৰবাৰ এই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হওক আৰু লগতে শক্তিমন্ত্ৰীক আমি সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি জনাই দিব বিচাৰিছোঁ যে ৰাইজক শোষণ কৰা লুণ্ঠন কৰা বন্ধ কৰক আৰু আঁচনিৰ নামত কিন্তু শোষণ আৰু লুণ্ঠন কৰাটো যদি অনাগত দিনত চলাই নিয়ে এনেদৰে তেতিয়াহ'লে ৰাইজ কিন্তু ৰাজপথলৈ আকৌ ওলাই আহিবলৈ বাধ্য হ'ব Lakhain kora pho Nilip MAC constituency ke parlo chiti ni phai phowar ni Mohon Hanse alanglia mithanga teacher aphan Teachers Day arani ke mepen Headmaster Mohiram Ronghang aphan kar chota Mohon Hanse alangli bihek aku ahot Headmaster Nilip constituency ke parlo Inglong ahawar Sari Hutialong Warprok LP School pualong si Class 1 mate isiang deng pen lo charlidon pangcheng Hala swaho teacher ke Headmaster Mohiram Ronghang henlo
Mohon han sialang liametang at teacher raphan aning kachithe aning kaching samamen pen headmaster Mohiram Ronghang ahimalong andam si karachodam padupon non owe kimia tum sitame kaike ta than banga phan ke cheteng ni nangni lapen amana peng pinangji pusi than po anh cái thông cho thầy cho anh claim lo cho phần để mà để thúc giục PC council and law council and to thầy có bao lâu lo and tal bị hiểu bị tuân thủ sẽ có appointment năng cái lệ cái vào program LP school lo 1973 này cả January làเป็นการเก็บสถิติอันดูแลขณะเป็นเทรนพัดช่างเสียก็ดักสันติลังตัวเอลปิสกูรูบังดักเป็นทุกทางเดินแต่นั่นกันรีทายได้เลยก็เราสอดดักสักกุริตาเวทอโลเป็นส่วนตะลงเลยยังหัวเกลับหัวจะเป็นเด็กบุ้มจะบุ้มสติเพศทุกทางเดินเอตเต้นนั่นกันสิเนี่ยเป็นต้นองค์แล้วนอกนั้นเป็นต้นจูบมเนาะเป็นกำนอกถ้าเกล็ดได้เลยเราเปิดดูนะคือเนี่ยถ้าในการเก็บสถิติน้องปุ๊นั่นแหละ Ada ke bang alam thei lok lo ni school teacher ni change class ke piloma kosreni busipu ni le asame si charlie ra frogolong kosreni charlie dun cheng la so long si charlie lo asi pinana por dan ni le chiwangi han matha si ta ni le hem siksa ke so ni ke to ko jong wang thek si pining bang ge asap so war sai dum si ni le chiwang hàng jata wa pi modesta lang bang retired tangda ninkan kep ne social bon sita teachers day polote teachers bote ke okol claim bom to male mani pinai bukali ke claim kle ba ke claim bom to manda teachers bote man pi nai lan te ke paprang non dekhe lasinom ke thur mi owe ke mi num da amena teachers ba Pega teachers ba phanan prote man chipi thek nai nili tong hot ke sara phan tong si chitong lok bote nuding chiko bek ta nuding pa jon ji cycle solai bek ta sar chitong lok de cycle pen asun ji la son ma ti la non lom oi mi tung la hai ke thek long le asi non ni bang ilang a message ki piam tong la hello non ke char ni mio samara to mang teachers phan ke man ke chipina abang ke nang sok lahelo ke than pon ateng abang ke aprang senior ward prok school long si ke claim na pena p2c sangtilang so school long si adang li ke claim thu la pen sangtilang so school long an se adang li retirement ke en lo pena lang li dular banga ko non ni li si ke claim thu lo la pena pu han se sar lang li abang ke aprang ni li po ward prok school long ke than ona hot si lang li po long si lo ke charlie dun pu se lang li che than pon lo la pen ni post tam nang than lo la pen ni po long ke charlie dun atum ke do ik pik ji alang li chot la pu kali sitame ni li ka thek long abang ke ni po phan mane teachers day ani ke che bang wang alang li pini chot ke li ke dam tang ani kan stame bang bo la pen pini thos stame alang li amma la pen pen si bang lo ni po phan ma flower arbak lo la pen arlenga choice stame alang li one piece pan choi lo ni tum che hok pik lo nili post school ke than un hot bang la an aman long thu thera ta ha mine same pini bang ge nili po aman long pic si nili dum thek long lo la pen che hok lo la pen na pu han se sar ik alang li stame inut alang li da nili blog alang li stame inut officer lo stame alang li pini anian stame alang li phan lo ke thana bang phan che ma tha the si chiting ne si alang li ko nili po long lo than bang arni amen pen alang li nili polong wang lo se lang li pasta mini li choro pig lo la puson ke klem ni li thek dun long le lang pini
alang li ke klem son ke ni li thek do nong le la pini an chot la sia nut kaprek alang le long ka charli atum ke bang kustamini li thek long le la pu han se sa alang li ke bang an se ni li chini dun chot la pen thek do nong chot la pen pili istam le la son thot se alang li bang pen alang li phan man pen pi ponu la se alang li han se sa alang li phan stamini li cho par pe glo an se alang li long stamme alang me her chime pe do na la pen la son se obe ki mi dum stame alang le long charli dun hornai chi ni li stame ke charli alang le tum pen ne matha dam polo dam te ni li lo ke charli ke ki ri la ana chi ki ding ka le la stame ni li pini ani stame ni li ta ni li me thang a teacher a phan se matha dam thek thela na su alang le long pen ke charli dun nang ji ga ke nan sab lo nan obe ki mi dum man stame ni li tum man stame ka do ko be stame alang le lo charli dun lo te me sen pu se ni li pini na le to ma thai no stame Tang tenar malam sopor apan birta mo ington iksena. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihina mo pit puthot birta long wang thuiklo. Lakhain koraisi Borzan MAC constituency ke parlo Bukazan town pen kachikoinot sot richo arong asar anan kiling amekar edition kroahem pada porphai ke thomra atiti mapor malom nampi ingnar wangsi edition kroahem wong pitekang railo. Lapuson men kisung kachetong nang ke phere peklo. Lapen stung pik amapusi ahemahem phuatum pen che thanto. Lasun si keong dong hormohor tarta na hogdon lo. Lapen mithang apran kachipa jog dia phanta ihut isi ke matha sungpik ampen. Bonda kopai ke me pen kado kawe hemisita apran pen ke jog lo pasi kisung ke phowe katum pen nang che thandu. Hanjang nang to pen Bisnu Lethe report Kat News. Dhabat apolo keben nar ke bang ta du ton photo badu ke gila mesi ke bang lo nili hem nang te bang ke ang palle ke jon we dang palle bang ke nil tum da ke franna ke jogbor ilo dan lo man pindang ban se ke tur se ke kat hwan lo tum da jogbor ilo ini baji thom ra dhalo thang po an lo thang lo an ki hu mun ta un i bang nar da la se foresun ta nar do chini lo tame tum da bang we chelang le por mo là chulom ta than lo bang la so ke phong bang ta me na dam e phisi bang rong ki ti lo he lam nge punai na du pu ta ma chini lo lo aprang prang ta me tum da che bang me be asan he asi ni tum han jo hem ta phalan nu lab lo si council pen pini san ba ke rab long san te mission chuni ri lo plam ne ni limen edition crew da ka rong ge sorry chulo pada prang ni tum fan information ang ti lo he je to ya jo habiting na to ya jo galo pada ba baje ke thom ra chit tim malom habiting na ra jon bang ama da sorry cho dona mekara hem bang phalang ar pong bung kang bang ke la hormu hemalo hormu to penang an hiji kang po joine sinili tum na homri lo na homri pen thegi long lo je ingnar la pu bang hem nang ke te ke bang e jon se bang jot pu ke ari tum bang ke la thaka to war bang tam la pu apu dam bom thu charge ihum thu charge bang da sapo war pong bang bung kang kai ya lo la so ha wa lo pa so la kan ya si pu da so thang tong ke ne step end nilitum bang ke la elephant depredation spot selamik lo je nilitum josi men litum thek lote hala da rong sor tum pen isi protection of hanam kiba bomb som lason torch light hai ta kipi do lasi penang an ke son si ron lo nar prone area an ke nar ga be raju bang ke si nilitum litum thek an ke hala tum si control to along pen along pudun de ta do hai chini do ni ge ta do asi an ke awareness bang ta pi bom lo en ke non nili tum hin pen WWF tum pen ta lo ku chingwai lo non rat pen chingwai padoi chi ku PPC claim ke ni ji ma ingnar pen ko son si chi pa jo ji ma la khalam da chi than chi mum pu si nili tum hin pen si messenger ni thik phone ko si ki bai
tadi lagi so mana lagi ke pove ka to mana ka pen ang sa ne ya kira nili tum hin pen no na mat ke la ya tatkalin ha haijo buku immediate fund buku hedi kaso fan sapo suri si hini vet tame mekar pan bang tikang ko KADNF mate Karbi Anglong Digital News Forum lake Media House Singroom Pen Media Ethnic Role Freedom of Speech Attain Azada isu alongta plagwi plagwong ki pavede chia phan la pen pheri re pen klarda ka birta kai ki amat rat achatai along ke wan ver ji twak ke mang pensi amahang pathek la se chiti ni phai phwar ni Dipu Birla Hill and High Hotel and Restaurant along Karbi Anglong Digital News Forum ningkam isike chok arni katang KADNF mate Karbi Anglong Digital News Forum amaipu rati strong phar kachupahem phupona mayalong chunbang nathan ronghang pensi kopi athesi Digital News Forum amhang pathek nang kok aputhak thi hek pen than pajrmi po Digital News Channel apherang ke claim ke dama kisung along kosong si ning isi vet pen karjap thipjia phansi jasamet KADNF amhang pathek lo Bangso hot KADNF ningkang nisi ke chok ahim ke dok ing thanpo Lapen KADNF ang so se ke pangtang pon Japan chingki chingwai po Karbi Anglong Digital News Forum la ke Digital News Channel ke doan ipeng vet pen ke do thep Japan bangso chatai thik pon Bangso chatai along non amat ke do a house channel atum la ke Karbi Anglong Live Karbi Anglong Today Deep Voice News Fast Karbi Anglong Karbi Anglong News Channel, Birta Live, TK News Channel, B News, News 7 Northeast, Kat News Channel, AK News, Kat TV News, The News of India, Assam TV, NE Karbi Live, News 18 Difu, News Fast English News, Karbi Anglong Atum Chingrum Pet Pen, Ahok Pet, Clarida Kabirta Rat Along Kivan PG Aphanpura, Eklaivet Pen, Do Tanglong. Tang tipini Karbi Prime Time Birta bangke kang toniklo kado kavita me do me thak me kurwang thu